West Karbinglong lebar ini ada pembentang nama. Ini tuh West Karbinglong angka ngalong sekian sedang ada pembentang nama. Ini tuh West Karbinglong lebar Union Pen sudah Central Committee dan District Committee kapan itu Cingrum Rapetsi lanan ke bangji foundation deh adalah pai dari kita ke ningkan kita ke Johor ni loh kasi ni itu lebar Union Pen itu Karbinglong arah ke doang tu kita minang cerak itu tunjuk fansi ni itu pilih labang so lebar Union Pen ni itu dak Central Committee Pen bang dak loh kasi itu kacing hong Karbinglong arah tu kita ningan kelompok na cerak itu tunjuk pang lapan kali tu lebar Union kapang tanggia pang lapan kali tu la West Karbinglong District angkang itu kacerai kom dia fansi itu pini labang so dengpon lo asi kadu kawera katum sita me itu mate elitum sekian sedang pang itu mana isia warsai kimisen itu ke dengpon di bang itu makenang solo kasi kadu itu sita me nang cerap itu anji ningan tuang pen ini ke hopin pen labang so along itu cerap itu lah penak usin itu pini kaklang pong kasi nang itu nan ke bang jilang ekang sita me membership ke nang cerap membership nang dengdon lagi ningan tuang pen ala itu adet kacerai kom di pan bangke itu pini kacing hanarat kan sita me itu kaklang pong lapan geli itu lebar Union ladak isi lebar mute isi yang tek bangke duje pan bangke ini tu lah biasa bang tay itu lebar Union Pen bang itu makinan sobat ada isi ya cepang tek pan yang si itu isi ya lebar Union kali puluh itu cini ni jadi masih lah so pan tek pan bangke isi yang tek pan biasa bang itu nang fokus ini itu pini labang so deng pon lo laban ge lebar Union kacini je pan bangke membership dunang ko laban official long members keduan tu mangke identity card pangge dunang ko laban ke damtang si tame elitum la lebar Union West Karbinglong si tame nelitum ta ke li damtang ni ta ulang asai kadu be Karbinglong ara tatum si tame labang so long na patir pidun je panangke akenang satu kusini itu jongpon lo laban kadu itu si tame angat hadunang ko kusi pulo lapan geli tum la West Karbinglong molong ini tum Karbinglong Autonomous Council tum pansi tame pale ponang kau moje ini tum keklaim bang pu bang pi tum aron kilong lapan keklaim bang pu asong maka ini tum Karbinglong molong asong kedua tum si tame ini tum ke cerap pu bang kenang sok lasi labang so keklaim kedam mana iri hong kepen keklaim atum an bangke itu tum la patir pinang ko kusini itu pini yang kono masih itu pini cetang media atau teknologi celok kami itu mangke angka bang itu isiwet dunai isiwet pulo teh lebar Union mana itu isiwet kajaya poni pam mana kedamtang setame nili pulo ikuar bangke kuman chene hidup lapen keplang isiwet nai lapen itu non kedamtang sitame itu media korte itu manta RD KPP lapusan tak kisuman atum do nili tum theglang lo masih lahai tai itu methang munit ke itu isiwet ninga klong itu labang so lebar Union dan sitame media tum manta itu cinghon ponang po itu kadu beta cinghon seroinang po kusini yang pondok lapan di Karbinglong Autonomous Council atum sitame itu main event cinglok MLA lapan ke CEM Karbinglong Autonomous Council along ang kedua atum sitame lebar Union bangke betum RD bangke betum cipi serak naik tu bangke itu pini ladak komiti pendek tu cetang lapeta bang tu bang video atum sitame itu tuning regulator lapan bang so international labor organization mate labor union bangke abang putin atum ta ladak ningat longpen mat hadunang po lapan membership kami itu Karbinglong Autonomous Council ban cenglok officer kedua atum sitame abang so unity mana kecenglong along asolong lang ke bang jadi nanti itu pun tidak ada so kita mengatakan sitame itu komiti ben tuning regulator
Tambe sir. Ni tum bangke non ke bangji por bangke ni tum people non ko tema non ke bangji 2024 kan bangke ni tum la bangso apana bangke arsigit kan bangke deng kon ko lapan si ni tum non ke bangji si tame border bangke ni tum la kadang bang border bangke seng kon ko ate ni tum lebar union bangke angbong nong chot mang chot corona long kadani corona long si ni ke nangola ji asan si hem ke ini tum naik kulote menghab dulu pada dasi sabi ke mari ko nasi ini tum hem bangke menghab kenang so la kopi ini tum border bangke kising kon bang kenang so la nasi klarda bangke ini tum kadang nomor kan ini tum labor union bana ko ini bangke ini tum kadu ini tum la so ateng dan si tum serap na tidak kon ko ini tum kaci segel Nili tum West Karbinglong adema bangke madak damkam langhan long sini tum katik lo foundation de kedeng pundi bangke ati arta bangke nikam samong si ke plan lo 20 ben non 22 yan bangke lasi ini tum la labor union pen la bangso kedeng pundi kon bangke ati ko si tami adi nang pili nang puk ini pun dengkong lo jadi memang ke dak langhan lo lapen armung bangke itu bang suri si belakang ke pasti tangkong di pasti kacau sih Tambe ini tuh keseng pun bangke long tulian ke dulu kita ini tuh dim abang tan sini ini. Nan mat keseng pun bangke kolong nang lo keseng pun lo lapen ke kiruni lo keseng lo kita ini tuh bang asap tuh kaduri joko kadok si letong na dapat nasional ke bang bilang bangke lahai kali itu mengkaci koreng kondi panta mata tu ko jom si lang itu kaci kali ini itu kami jadi tu bang baru bisa ko kita ni dengkon ko kasang thal si kedamtang jadi kalau si kami ini tu kiseng kon kaduru masih long tu bang yang kiseng Pot putat kaduga we karbiang long arada plan di Central Committee bate Labor Union West Karbi Anglong Central Committee Secretary hoi pen kapachini pada Clarta pen ke than kan tung allo nili tum pinida Central Committee la pen District Committee chingrum pet pen ke chingwai pon alam thege mohajong ituma President pen kapachini pon lo athenon nang kileji acheklo tarike thom ke nili tum West Karbi Anglong Labor Union Foundation de lo la bang so lang buta sini tum chingwai chingsai pon lo lapen ongdong arada tumo bangke lasosi labor union politik kupi phansigi pudang alang nitum kachini ne tumta dupi langta hai nili kama thada mateng buti lapen labang suga chingwa ipon along nili si pachini pondi ninghang karbi anglong arada tum phan ansitame labang suga foundation de frank nili tum central committee lapen district committee pen chingwa ipon bangke football kapatu pati orang kapati kung si tamila dak langhan patu klam long nonang kili tarik ingkoi pen lote tim na kep anu ditung bangso foundation na pen igi ponji panse me chisik pon lo la pen aho pen labor union polo de kupilo ku kachini nila tum han semne di chihek pen ke than kapik larji ning hang bangke labor polo de itum kadu gaweda kam kachukle matum pansi labor hogi puda Lapot si ilitung bainong, berarti kiklaim enam si tami kisumana tungki kilong le tatukok titi. Pulut ilitung la labor union pen itung kapacini pon kan tuang bangke itung kiklaim enam pulut itung kiklaim beg lapot si long beg nangi la bagi ilitung long ketok alu si tami dulu. Ada kitab si tami tu labor industry law. Labor industry law long ateng pulut la bangso law ki itung Bharat ante long chota pugali itum international along sitame ILO pulo International Labor Organization halo dak sitame itum langdam lo pulote athenon ki itum kacharni ki ong atum si dopi kangjang lo pochi itum kachini dam dilang atum pulote pilo man lahai hoi kachini atum pen itum chesier pon lo pulote kachini dam je pon ki itum pilo ma akejoi lo Nasi nonda bangsu labor aja kong usita me ilitum labor atum aja kong pulote ilitum labor atum yung si abidet pulote itum ang teda long punon atir te bate angkang long usita me kama mati chunche de chitahay
काम की क्लेम तुम दो वेग नहीं जिला सीरी तुम लंकाम लो पुलोते आर्ना मुनि द तुम पन कितु के प्लान का पचे हुमान द लसन जों से अपीर थे काम kan जों से आर्ना मुनि द तुम हम पप्लांग एट पुलोते काम की क्लेम तुम अबे देतो अथी तुम नो अपीर थे लों थे दम लों लो कि प्लान तुम के काम क्लेम ओ अंगे हजीरा से के पोन पोन अहोक पे दलाम के पुलोते ते हजीरा की क्लेम तुम जों से अबे पुलोते तुम कोसन मस्ते लापो से आर्ना का सोरजन पुनो कतु अबे पुनो के प्लान की दुख से दमे लदाख पिलोमा kapacing bardam et ide dan dema bangke tharnang bolo athi kam ki claim atum ta donangji laposi kam ki claim atum pulote nitum aja tong kupilo pulote labangki itum ki claim ta lo pulote itum ki kelong nangji anong nam sitami chelong nang popate apai nong sitami la penjong si ilitum ke chini dam de dolang pulote muitum labang so katalon pon foundation there ni sidami nitum labang so jai maxi bank pon fo kuson pensi itum labor atum kam ki claim pon nangji ma la pen ki itum kuson pensi ki claim a bai nong sidami a hok pet pen ki long week nangji ma la highway lam bang itum hal bang so ni sidami waida pen jai pon chuko si choro lo pini ka do gawe bang so media long pate karpi ang long report ki people atum media tum ban sidami la pen karpi ang long rat mate bang so social media long kilang rat tum ban sidami ninga tong pen ning thelo la bang so foundation de sidami niri tum mesen pen chunpo nali tum here jumi nang ki pi dun pen da job ko se niri lam the da pansing to kon ko kardo